Usambot Menteri Rang Ba Kajala Ba Preston Tan Song Ringkat ke Menteri Kokot ke Khia Dr. Ampri Lingdo Hakasi Pale Kila Play Pai Ba Ya ke First Referral Unit FRU Bat Ruban Play Yok Mau Nong Rem Na ke Benta Ban Kentia Ko Dan No Yak Penur Sla CHC Shaka Subdivisional Hospital Ya kini ke program la pelong ha pelau jong ke Penur Sla CHC Ringkat ke Jingdon Nang U Principal Secretary ke Tenat Kokot ke Khia Usampat Kumar ke Subdivisional Officer Penursla, Kong E.L. Wajri, ke DHS, MI Dr. J.S. Momin, DHS, MCH and FW, Dr. N. Karsona, Rangba Shnong Urkso, Wapathao, Ba Archalson, Lingdo, ki Dr. ki Nurse, ki Asha, Pat ki Pat Ba Nong Shong Shnong. Shua kani usambut Menteri Rang Ba bat ke Menteri kila Pleru ya ke Operation Theater lani ke Jaka Puit Brio na ke benta ban penjana shu ya ke Jing Shakri na benta ki Pai Ba ke Riwar pen Ursla. Uba Preston uba Deiru Wemeli ke Than Uloong ki du men sem ha ba ki yo I ya ki Jingken badan tang 100% ki long kemi armen ki bon pa sumar bat wan ka kelung ha ke CHC. Kadbana kaliang ka Menteri kalaong manang ni syakmat ki Pai Ba na ka Riwar pen Ursla baro kaway kim dan kam shu ban let chedu shlong ban let le ya ki tes jingpang ba pher kumba ki jule baro shikarta shu ka jingpen tip ru ba nang ni syakmat ka te ka jaka sumar kan la pan ai ka jing sumar ka ba khampaka habaya day bat kilong kami ba wan ka klung namar kiladan ru ya ka jaka po lani kata Corporation Theater kabala biang labin. Madam, sir, this is the new unit. Banuan nakabenta banbu une mau nong rek nakabenta kan itu hospital kabangim ong shu kasih CHC tambawat ong bangim sedang dok mentah-mentah namar ke building indang sedang peti nak sedang suai ke building indang sedang ki quarters si engineer ong kumbakat prateli ngap sna namar ki staff kinambut ki doctors kinambut ki nurses kinambut kinong tray kinambut matangin sna iki quarters kumbakat prateli nantangin penbit penbiang iki fencing mentaka fencing kapan biang in penbit penbiang iki lagi internal road pan penbit penbiang ya kakumbam kumdi tega basa hande de satanggata nangta bakalai mateng-teng sani lesibun kapur bakalai kamdon. Kita kini kebangin masyarakat ni berkat ban penjangai ban penbit penbiang kenang ba kane kebangi ni inaugurate mentakasi kebangi play pajba mentakasi kata kebangi ong ka FRU kanung don jingtun hangnu abang mereka namar hake jingpang ke sistem lesi don kam ban point no sitengbe ngidai ban long ready kata let's say yok don kadau kaba long su ban up watang sikta dia kata kitip bahagi nong sumar ki doctors ki nurses ki batip kamba ban face ya kabakum kata kejai situation nak kadau nakal yang jok sarkar kabung kuat tolong ban penbit penbiang ya kajing don kam haki jaka sumar parok hapo kejela kejumi dia sajisin dia bang yo iya kan ni ka percentage ka bagi peni ngasudu mensima kamtam ya kilong kemi tang 100% kibawan ban sumar kamtam hakapor bagi Ahmed ban hadu ban ka like nangta ngamtip kumnu kia im kiamat kakubur kabang kuat ban ong ya pi ya kani kapur kalau
Sengobha, Sim Gabu, ya kan dia kejing tembik pendiam Joko Soka. Kebang masuk lah kelong ba, kibabun ba kadang tanjung i harisya ngatarai lakum nuk nuruk kendai pun riu kendai pun 1%. Ide kibadon mobile. Nagipay ba ng siyang Banpet ya ki kubor ki bakum ni kum tai jing sutenak ka. Don na kini gisni na tu ki kun sama ke bawan sana kita yawan wakap. Na kli ya ki pilai de apply ne em ya ki post ki balai hapo DSC. Kabaha ADC office jong yang pe shalom. Ki ong te badu ngimke menu lapin benar ya kata kubor lekam. Na om ya ki ni ngakan mahal kapor leksyon. Naduk mensiapkan syamshit ke sosial media. Watang iwe ilain lumdon balah bantelai. Ken maut kan. Yo ilut kan. Rei ban sumar ya lagi. Hak panwan krok ya pinayin. Tu ya berkata. Namar hakatku kikeno pada bading soka. Kengakwa ban ai kan ke kubor ya ki pajba jongatan riwar jomi baro. Tongi dia pelempor haki ki benta ki bagin yo no. Ki benta ki bagin yo jing mentok. Kenyo atau ke kubor ke ban ong buta de bukunta kata ka de bukunta. Ngimdon porsyu ikata. Ngin berkat menta nak menta kumnuba naduk tunum ye. Haben yok kun yok ti kun jumi penlong di basyak. Ki kun jumi kini yok rup ya kejing nang kejing start ke bapit ke bapian. Kenapa? Kakamai kakaji. Kenapa? Kanongrim. Jong kayin kasen jomi. Kanlong kapapuk kapapin kapapit kapapian. Bat na kini nget yang kapadon kam tam day kajik kajik kia. Nah kini kikendiat benai bangisitong. Nasutu. Papleng melek no Pinlong di putisi penistana, pinlong MLA na, pinruspa na, pinduk na, lada kisitong. Ladapang token mauleng oi. Wat ong tayu beruspa. Ya piu baduk lo ong no. Ya ki baduk lo datang kamut long kumbasakin. Kanang sitom nalor baduk nalor besitom. Ngong pisngo badon paha kata karwi kemengi ong. Kedujo. Dengan apa ban ong nak kata kada. Sim kabu ya kane ka jingwarra jongi na besorka habi keren kendiat sepang ki nong trei hapo ki jaka semar ki bebli nadu ki doktor ki nurses ki staff borok ngayo iya ke jing trei sitong joki ke jing sak keno ro ko babul ai sen teng ki doktor Namar kidang day kibriw, ong irang maasnong meneteng teng tus no ba kaktin ke bapit biang. Tek ke jinglong briw, wan tliau briw la sela sumar san pungun eksamin lupo nyo pungun. Teng kawan kata jing tulot habi jinglong briw. Kumkor no iktin kemudian. Piyo inam sate sabar cho kumegala. Teng mi kahuri hura. Kajingnya syok iki doktor. Wan kibriw banya syok ban penpai pan penprai ke Jakarta. Nana kuah ban ong tang kawe. Kanu ke kam ke mengitre. Kanu ke kam ke bangingi don. Pide ki nong pang ne, pide ki nong kendong ne, pide ki nurse ne, pide ki doktor ne, kemau kadai ke bau play ulah ai hani.
ya kasap kapong bagi kre. Teng jumi kabanwan kan lo kabapernah. Ko kikmi kita nakwa ban kentu nak kadau sengau sim ya kan kabuksia. Halus nem banwan ngin sedang banteno ya kabeling kebatamai ban extend ya kan kabeling. Ngada kali ni engineer om sakumbak hendai hajar square feet. Ngitei ban extend ya kan kabeling ya kabangi ibu mau nongrim mentakas ngi kabang nginum ong syuk CHC. Lengin ong kadai ke hospital. Na lai po kan poise san po wila banrang asya kasis paru kakum kejengkam ni kesurkan ni simkia na katakadaw bahakin nong kendong kamtam haki jaka kebalong center banwarna yakin ki facilities baru labi om ya ke education labi om ya ke health labi om ya ki weki department ikwa banwanra kam haja na kebentar ke jimentoi jongi paipa mentau snem ngatrai kreatif POE ke budget ke bangingi pas hapoka assembly kabawan nengkong na ki department ka bangi ai bun ke pisah kade ka education department kabaan kade ka health department kabalai kadeka road sector department balai ngilik lah kata balai ngilik bu priority kita namario i kine kide kilai teli ki mau bersih banwanra haki kleu yin jom kajela kejomi ban penreus pa ban penbit penbiang ban pensuk na kebentar katahan jomi barokoi Lei ngalit ong kade ke cikmen nama ba barok sikatang ilai kemik lenti ya kaji prekam jom kade ke CHC ngajiok bun ke komplain berkata ka komplain kolong bapat biang kitir kita nong treru teng-teng undon menski kidon tambah namit kidon bun jat bun rukom kijing ya komplain dan lenga sultanat bat ngangit kem banadu lasya kasih akan dikejingli jengi ya kaneka FRU bat kejimbuk mau nongrim jongi ban kentiu ya kaneka seksi sya ka standard hospital hapo ka sub divisional jongi office jongi hane kan trekam katkum kejing anglo rupata kata kali kebetulan kam yani hakaba ngiyoi ya kejing don kam kaba kerpang ya kadang katan penusla jongi barokoi kilong keme kilong pang ikon sama Sengau bahaban sim kabu menela de patai lut ki doktor la patai lut i kamtam i minister charge. Bahkan ke FRU nadu mentagasni kan mereka. Baka kamera nilawan pek, kitiar gitar nilawan pek ki bai bi dia. Ken mereka kumbalai keren. Lada jia ba ki nongpang ki muat. Kita aka barok kilong tangkum kateden kabahagajing be kal kanjano Masultunat mentip ba laiku arbli kita kites lala mentang bantes hakani ko hospital bonsen kinompang haba uya investigation ne wa ya kadal jong kejimpang kiju haplek shdu shlo menyo ya kini kites kiboker sultanat shibun manangni shakman lai ku ahli kini kijat tes
kiba kamnya banyo hakijaka ay suwar hakijaka nung kendong kadila pi hangni hapurus la pilala manle yakata milala nu banwanra ya kata kacaka ay suwar ya kilong kami kiba kakon Pilabiang ya katay ka-operation theater menta kalong ka-operation theater kababiang hadu kata ba kinopang na kani kathan barawayhi sumat real tali kita kisap centers ha kani jaka pelun ha kata ka blok jopi baraway pada kermen ba kinopang kantang lele kilong kumi kibali ban kai ki kon ki joki num hap ban yalam shajrai ban e ya ka yen kasem ban e ki kon ki ti hakapor ba kilit hakon biang semutunan chibun ba ya ka blood storage unit kitaka ka banlong banlang ban penbahaya ka snam on sa pagrekamno mato ngakwa man UI ba kajitri shitom jong i deputy chief minister jungi Bakastun kalom serwakai pagkata tentu ya ki doktor piadon mentang ni samut bagi ayush doktor iwi tus mobha ai ya kata kajing sumar kabapura ya kinong song jong kani kadong katan ni kwa kan UI makata kajing klak no iklung adin makai kin kapertai day ban penwalam sya kanot day ban don shu kajing klak no ibeiru iklung ani kadang kadong katan akini kikindet kunai kibadep ladon kata kajing nyau kadungut kun kita iklung niduno hakapol mamarsuka lalaban penhiar ya kita kijindu jo kita kimensim syatang khat khanayut lada request ye doktor medical officer tingkat berketing hakuni hospital akwa baknatrang menyui manginde bandu ibeidu imensim ibakodor hakuni kejakan nga sosi menyui bang kapuruslah kam jengay na kaso. Kaya hangi tang rebusan na kasispaon ki kentay ki ba armen ki wan siya kajaka ay sumar kung kanikita. Rebusan kita kahi. Rebusan ki wan ka siya ka hospital. Lag lang ka ki kahi hayin. Narakantu ya ki village health councils jumi barok. Ki nurses ki badan ha ka field ki asha ki balet na kaway kayeng siya kaway kayeng na kaway kasyong siya kaway kasyong ra iya kani ka kubor ka mukha baladapi sim shitom kanit banwalang bankayet iklung ha kami ka hospital kami bat iklung kinyo ya kata kamat man im bat man he man san kalong kabasnosi ban UI ba immunization kabamot kajing aitika ya kiklong hadin balakay ki kadang long kaba dan kam ban penbha nyo kundo pesanen kalong tu menengal puli ngade ban UI ha kani kathan kadong ba 6% parok kiklong kibran ako kanyos nem day ban ay kitika na magini kitika kidi kiban yadai kiklong jong kasokta kade kitaka ay sumar kabaprop tam ngamte balay kadon kata kajing snow ha kadon no jong kinong song Tengkat hapreng ke jengkok ilong di bakloy dan lecce di hospital private. Mengisngaw kita di hospital private in perkot perkya ini.
Reniglat ba i-emily Jofi ila tentu jurini ila nyat ini ila push ini bagi malam yang kami ke subdivision hospital akan dikejar. Rasa kamuntoy lada mapi mga kasokan iwan lamlut yakini ki facilities lada ki paipa jamipan ki kloy tam kajing subas niyo. Nyinday bandang kata kajing artatin. Dakila poy siya giwipat kiri. Kamtam lelay kiri kiba kamdup banya kari India. Pinsa yu ya kajing dawa. Jok tepat kakya. Kababha na kabagta kinong sosnong. Sir, tuberculosis haka constituency Jofi kalong very alarming. Niha pampet. Balay kalong kumi. Pagkaay kabangidi balay. Balrak tingkong ya katibi. Kabangla long mangimla. Ngiday bala. Bat nga nagantu ya katim hangni haposi si punot lang. Pansin kiyay ko niya. Katibi kalongkum kanu kajipang kabayo kem kibril. Day bandang kata kajing syaktin. Kajuk mentang ikamping ya ke cancer. Mereka punot lang akan ke hospital. Myo iweiru patient bapang cancer bawan shin subang matali hospital. Day syu kajuk jindum mangini banting magpaay tikay kikon. Tengkat kong gikme. Don kata kajing sumong yaw. Bahawa kishim tika katukat ni tali kamtam. Kikon yung ni kishet yo ya kajing shit kwashimit amin. Henry bonsin mangi kong kikli. Nin kwapat bantan sitom yanade. Ano na mapang kikon ngiru ngihapan siya sitom lang. Kakantu yakirang basno. Jong VHCs baron rukli. Tose le sitom le. Pero kikon ki jong piki yo iwe jingira baron kam. Kacindi ya kadaway we. Bunsin kikon ki jong ni kindi ya kadaway we shisin shisnem. Batkane kajupan walami ki jingpang kibalay pucat ay puskong ya kikon kibae ki jong ni.